Reka tubashimire abakunzi ba Nexus TV aho muherereye hose, tunaboneraho kubifuriza impera nziza z'ukwezi kwa Mutarama 2025. Umunsi tariki ya nyuma y'ukwezi kwa Mutarama, n'ukwezi kwaranzwe n'amakuru menshi atandukanye, ariko by'umwihariko Nexus TV twagiye tugerageza kugaruka ku makuru y'ibyerekeranye n'umutekano muke ukomeje kubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Byinshi twagiye tugarukaho, twagarutse ku buryo M23 yafashemo umujyi wa Goma, yafashemo kandi ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Byinshi twagiye tugarukaho tubereka ibyagiye bijya mbere mu buryo bumwe cyane ubundi. Muri munsi rero itariki ya 31 turimo dusoza Mutarama, ni turavuze tutireka tubagezeho noneho amakuru, ibintu bigeze hehe, bimeze bite muri rusange. Ni inkuru umuntu yahera ku nkuru ya n'ikiganiro n'itangazamakuru ejo M23 yagiranye n'abanyamakuru, birumvikana abatandukanye barimo n'abanyamakuru, ibintu ubona ko byanatunguye abantu benshi, harimo abanyamakuru ba televiziyo na radio y'igihugu ya Congo Kinshasa. Ni ikiganiro cyabereye muri Serena Hotel i Goma mu masaha umuntu yavuga ko ari ay'umugoroba ya tariki ya 30. Muri iki kiganiro rero hagarutswe kuri byinshi, ariko by'umwihariko umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa saba abanyamakuru mu by'ukuri kureka gukomeza gusakaza amakuru y'ibihuha, avuga yuko mu by'ukuri ibyo yise propagande cyangwa se ni nko gukangurira abantu, ni nk'ubukangurambaga n'ubukangurambaga, icyo yise ubukangurambaga bwa Congo Kinshasa bwo gukomeza gushyira ibibazo byananiye iki gihugu ku Rwanda, binyujije mu kuvuga ko rwose M23 yaba ifashwa na guverinoma y'u Rwanda. Ibintu Bertrand Bisimwa yasubiyemo inshuro nyinshi, avuga ati mu by'ukuri ntidufashwa na guverinoma y'u Rwanda. Abanyamakuru, ibitangazamakuru, muhagarike gukomeza usakaza amakuru adafite ishingiro, amakuru ashingiye ku cyo yise propagande cyangwa se ku bukangurambaga bwa Congo Kinshasa. Ikindi rero uyu mugabo aba bagabo bagarutseho bayoboye M23 muri iki kiganiro n'itangazamakuru, babashije kuba babwira abaturage barimo na bamwe bari barahungiye no mu Rwanda, ariko bakaba batangiye kugenda basubirayo gake gake, yabasubira i Goma, bababwira ko mu by'ukuri ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi mu masaha atarenze 48 kiba cyamaze gukemuka. Umujyi wa Goma wamaze kubona nanone amazi n'umuriro. Ejo rero kandi ni umunsi wagarutse cyane ku birebana n'amakuru y'ibyari byavuzwe, nabyo guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kure, kandi nanone ikanagaragaza mu by'ukuri uko isobanura, ubusobanuro busobanutse bw'ibiri kujya mbere muri rusange. Bagaragaje yuko ingabo za Afurika y'Epfo zitari mu butumwa bw'amahoro, ibintu byaje no kurangira kuko bigaragaye yuko abantu muri Afurika y'Epfo cyangwa se ingabo za Afurika y'Epfo zitaje ari mu butumwa bw'amahoro. Perezida w'u Rwanda agaragaza ko mu gihe Afurika y'Epfo yaba ishaka gutanga umusanzu mu bikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, nta kibazo, ariko nanone mu gihe baba bafite ikindi kintu, cyane cyane ko bashinjaga u Rwanda kuba ari rwo ruri kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu byamaganiwe kure n'abayobozi batandukanye ba guverinoma y'u Rwanda, by'umwihariko Perezida Kagame. Aranavuga ati mu by'ukuri nta na rimwe Ramaphosa yigeze ntangariza amakuru yuko mu by'ukuri hari ikibazo twaba turimo duteza hariya. Ati ibintu mbega agaragaza ko ibi bimutunguye ibyo abonye mu itangazamakuru cyangwa se ibyo abonye mu matangazo atandukanye, arimo n'iryari ryasohowe na Perezida Ramaphosa. Agaragaza ko kandi mu gihe ubushotoranyi bwabuje bwa Afurika y'Epfo
u Rwanda rwiteguye kuba narwo rwazasubiza mu buryo bujyanye n'ibyaba bibaye. Ni umunsi kandi ni umunsi umuntu yavuga ko utari umunsi woroshye, ni umunsi wasojwe n'amakuru umuntu yavuga ko adasanzwe. Ubwo Perezida Donald Trump yari ari mu nama yabajijwe i Washington DC, hari umunyamakuru wamubajije ati se ku kibazo nyine cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko aravuga ngo ikibazo cyo kutumvikana hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babaza Donald Trump bati n'iki wakivugaho, aravuga ati kiriya kibazo kirakomeye cyane, by'umwihariko aravuga ati mu by'ukuri ikibazo mbajije ku Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane, ariko navuga ko but I agree, but I don't think appropriate right now to talk about it. Mu by'ukuri ati iki kibazo mbajije ku bijyanye n'u Rwanda cyangwa se ku bijyanye n'u Rwanda, ati ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone ntago navuga ko ndi mu mwanya mwiza wo kuba nagira icyo nkivugaho, uretse ko mu by'ukuri yongera kubishimangira kiri ari ikibazo gikomeye cyane. Kandi kuko iyo urebye ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane, ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko guverinoma ya Kongo ntishaka n'aka na gatoya kumva ko hari ibintu biri kujya mbere, kandi byagakwiye kuba bishyirwa ku murongo bigizwemo uruhare nayo, ahubwo ikomeza kugaragaza ubushake umuntu yavuga ko atari ubushake bukeya mu kuba iki kibazo cyakemuka, kuko iki kibazo kiramutse kinyuze mu biganiro ibintu birashoboka. Ni ibintu kandi umuntu yanavuga ko binahura n'ubutumwa bwa Perezida Kagame ubwo yari ari mu nama y'abakuru b'ibihugu. Yaravuze ati mu by'ukuri ibyo twakora byose mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite ubushake bwo kuba yagira gute yashyira ku murongo cyangwa se yasoza ibiri kuba hariya, ati nta kintu na kimwe dushobora kuba twazageraho. Ariko nanone yongera kandi ejo nyine kuba Perezida wa Repubulika yagarutse ku kuba mu by'ukuri kuba hari ibisasu byatewe mu Rwanda bikanagira ibyo byangiza abaturage bakabisigamo ubuzima, nabyo hari icyo u Rwanda ruri gutekereza kuba rwazabikoraho. Ni ibisasu byarashwe biturutse muri Kongo, birumvikana byarashwe na FDLR, byarashwe na FARDC mu Rwanda mu buryo butari kuvuga ni accidentally, mu buryo buri intentionally, umuntu yavuga ko busa nk'ubushotoranyi. Ariko Perezida Kagame yijeje abaturage b'u Rwanda ko hari icyo ibyo bintu bizakorwaho. Ni umunsi kandi waranzwe n'amakuru. Ejo Nduhungirehe yaganiriye na CBC News, ni ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo. Mu kiganiro yaravuze ati mu by'ukuri agaruka kuba ku mpungenge umutwe w'iterabwoba wa FDLR uteye u Rwanda cyangwa se uteye, yagize ati the FDLR should not be an enemy of Rwanda or M23 alone. This is a genocidal movement that should be an enemy of South Africa and the whole international community. Ugenekereje mu Kinyarwanda yaravuze ngo umutwe wa FDLR ntago ari wagakwiriye kuba ari umwanzi w'u Rwanda na M23 gusa, kuko ni umutwe w'abajenosideri, fite ingengabitekerezo ya jenoside, that should be an enemy, wakabaye uba umwanzi wa Afurika y'Epfo kandi ukanaba n'umwanzi w'amahanga, n'umwanzi w'isi muri rusange. So rero ahangaha yagarukaga kuba birumvikana hari ibyagiye bitangazwa na Afurika y'Epfo ariko nk'uko
Ramaphosa mu nyuma yo kumva uburyo ubutumwa bwatanzwe harimo kwita ingabo z'u Rwanda ko ari umutwe w'inyeshyamba, hari amashusho yagaragaye avuga ko mu by'ukuri biteguye kuba wenda hari n'uburyo bwa diplomasi bushobora kuba bwakemura ikibazo kiri kujya mbere muri rusange, hakashakirwa hamwe umuti bitasabye ibintu birebire cyane. Ntago umuntu yavuga ku nkuru z'ibikomeje kujya mbere cyangwa se mu birebana n'umutekano ngo yibagirwe kugaruka gatoya cyangwa se kugaruka ku nkuru yatunguranye. Ni inkuru yatunguranye. Hari umuhanzikazi yitwa Tems, ni umunya-Nigeria ariko wabayeho muri Afurika y'Epfo, wabayeho muri Afurika y'Epfo, noneho mu nyuma aza no kuza kugira gute akaba yaranakuriye no mu bihugu birimo Ubwongereza. Ibi bihugu byose iyo urebye amatangazo, hari nk'itangazo ryasohowe na ambasade y'Ubwongereza muri Congo Kinshasa, ubona ko naryo ryagiriza cyangwa se rishinja u Rwanda kuba rwaba ruri mu burasirazuba bwa Congo, ndetse bakanasaba ko abasirikare b'u Rwanda baba bari mu burasirazuba bwa Congo bahita basubira mu Rwanda byihuse. Ndetse ubona ko harimo nahoze ndeba kwishima kwa ibyishimo nuza Patrick Muyaya, ni minisitiri ni umuvugizi ariko akaba na minisitiri w'itumanaho muri Congo Kinshasa, yagaragaje avuga ati mu by'ukuri u Rwanda nirukomeza kwinangira kuko bakomeza kugaragaza ko u Rwanda rwo ruri kurwana mu burasirazuba bwa Congo, ati biraza kurangira rubuze amazi n'umuriro, niko navuga muri rusange. Ibintu byaturutse kuri iryo tangazo ryari rishyizwe hanze na ambasade y'Ubwongereza. Ubwo rero tuvuga kuri ibyo ngibyo, uyu muhanzikazi witwa Tems yagaragaje ko hari ibyo agaragaza ko mu by'ukuri atagitaramiye mu Rwanda. Yarategerejwe mu kwezi kwa Werurwe, ni mu kwezi kwa gatatu, mu gitaramo agomba gukorera mu nzu y'imyidagaduro n'ibikorwa bya siporo ya BK Arena, aho yagaragaje ko mu by'ukuri atarazi biri kujya mbere, atarazi amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Congo Kinshasa. Ibintu umuntu yavuga ko u Rwanda kuba rufitanye amakimbirane na Congo Kinshasa birumvikana ntiyabura, ariko nanone yabaye nk'ugaragaza ko nawe nk'ushimangira cyangwa se ugaragaza ibikomeje kuvuga ko u Rwanda rwaba ruri mu burasirazuba bwa Congo. Ahangaha uyu mukobwa yavuze ati, so I recently promoted my show in Rwanda without realizing that there is a ongoing conflict between Rwanda and Congo. Ati ugenekereje yavuze ngo meruka kwamamaza igitaramo cyanjye mu Rwanda, ati mu by'ukuri ntitaye ku makimbirane, ati ntago nari narigeze nita ku sinari narigeze mbona cyangwa se menya ibijyanye n'amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Congo. I never intended to incentive to real world issue. Ati mu by'ukuri ntago nashatse kwirengagiza ibyaba biri kujya mbere mu isi muri rusange, ku bibazo biri kujya mbere mu isi. Sincerely apologize if this come across that way. Ati ndabisabira imbabazi nimba hari uwaba yarabifashe gutyo ko ndimo nirengagiza ibiri kujya mbere. I simply had no idea this was going on. Ati nta gitekerezo na gitoya nari mfite yuko ibi bintu byaba biri kujya mbere. My heart goes out to those affected. Ati umutima wanjye cyangwa se umutima wanjye uri kumwe n'abo ngabo bakomeje kubigiriramo ibibazo. Conflict is no joke. Ati amakimbirane ntago ari imikino. I truly hope and pray for peace in this time. Ati mfite icyizere kandi ndasengera ibihe by'amahoro muri ibi bihe bihari. Gusa ntago umuntu icyakomeje kugira, hari amakuru amwe yagiye hanze avuga ko yakomeje gushyirwaho igitutu n'abakongomani, ariko nanone ugiye mu bundi buryo ushobora no kwibaza ukavuga uti menya hari wenda hari uwaba yamwishe, kuko mu by'ukuri mu Rwanda haratekanye, nta kibazo gihari. Ibiri kuba byose biri kubera mu burasirazuba bwa Congo, ubuzima burakomeje nk'ibisanzwe. Ndetse umuntu yavuga ko uyu mukobwa yarengereye cyangwa se yarenze ku birebana n'umuziki yakabaye wenda akora, akirengagiza ubuzima bw'abafana
barenga ibihumbi bari bamutegereje akivanga wenda mu bijyanye na politike kandi ifite igisubizo cyayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu yavuga ko ashobora kuba wenda yabuze abajyanama cyangwa se wenda ntawamenya, ashobora no kuba yanishyuwe kugira ngo agaragaze u Rwanda mu ishusho rutarimo, kuko mu by'ukuri ntago kuba yaza gukorera igitaramo mu Rwanda hari aho bihuriye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Umukongomani umunya-Nigeria w'umuhanzikazi ukunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abantu bo mu karere, hari n'abonere nahoze mbona bavuga ko biteguraga kuza mu Rwanda kureba igitaramo kiwe. So rero ntawamenya ibijya mbere, buriya tuzakomeza kugenda tumenya ngo ese ni iki kiri kujya mbere. Ejo rero kandi hari umunyamakuru wo muri wa BBC Afrique witwa Ian Wafla yagaragaje ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bitangazwa na guverinoma ya Kongo nta hantu bihuriye n'ukuri, kuko ku birebana n'abacanshuro avuga ko ari ibintu yari amaze igihe kirekire agira gute akorera ubushakashatsi, ariko mu by'ukuri bitigeze bigira gute. Guverinoma ya Kongo yakomeje kugaragaza ko abo bacanshuro atari abacanshuro baje kurwana, ahubwo ari abacanshuro bagize gute baje mu bikorwa byo kwigisha, byo gutoza abasirikare ba Kongo, which is ibintu yagaragaje ko atari byo. Ahereye ku mafoto yagaragaye y'abacanshuro baciye mu Rwanda bataha, byavuzwe na Willy Ngoma birumvikana, avuga ati asa n'ugaragaza ko ibyo yakomeje kuvuga mu by'ukuri bishobora kuba biri kugenda bigaragara yuko Kongo iri gukoresha abacanshuro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibintu ubundi umuntu yavuga ko binyuranyije n'amahame mpuzamahanga y'ibirebana n'umutekano. Ikindi kandi nanone agaragaza yuko umucanshuro umwe yishyurwaga amafaranga akubye inshuro ashobora kuba yahemba abasirikare 50 ba Kongo. Bivuze ko mu by'ukuri abacanshuro bari hariya, nubwo Willy Ngoma yahoze atangaza ko bahembwaga ibihumbi bigera ku 8 by'idolari, ubwo ni miliyoni zisaga ukubye igihumbi cy'idolari uyu munsi kiri kugera muri 1,300,000. Bishatse kuvuga ko ibihumbi bigera mu 8 ni miliyoni zigera mu 10, miliyoni zigera hafi mu 10. Umuntu yavuga ko zishyurwaga bacanshuro, ariko mu by'ukuri ibintu Kongo yakomeje kugaragaza ko batari abacanshuro, ahubwo ari abantu bagize gute bagiye kuyifasha mu bijyanye no gutraininga cyangwa se gutoza abanyekongo, abasirikare b'abanyekongo, ariko mu by'ukuri ibintu bitari byo. Bari abarwanyi bari baragiye hariya bagiye gufasha FARDC mu kurwana na M23, ariko ibintu umuntu yavuga ko bitabashije kuba bibashyira, kuko bamwe batangiye gukuramo akabo karenge, nubwo atari bose. Hari kuko imibare yagaragaza kuko barenga 1,100 abamaze kunyura hano mu Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa bikanagaragazwa n'ingabo z'u Rwanda, nuko abakiriwe bagera muri 280. So rero uyu munsi hategerejwe nanone kandi hategerejwe inama iza kuza kubera muri Zimbabwe. Ni inama yitezweho ni inama ya SADC iza kuza kubera muri Harare, Zimbabwe, ihuza South African Development Community, icyo bita SADC inafite n'ingabo zayo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baraza rero kugaruka ku bintu bigiye bitandukanye, yitezwe kuza kuba uyu munsi. Ubwo turaza kumenya icyavuyemo n'iki, ese ibintu bikomeje kujya mbere biraza kurangira gute. Gusa icyo umuntu yavuga nuko buriya crise mu bintu bijyanye n'umutekano bifite ikintu ishingiyeho. Ibi ntago umuntu yavuga wenda M23 hari umuntu ushobora kuyumva kumva ni ibintu bibayeho ako kanya, ariko ni M23 ishingiye ku mateka yo guhezwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, ihezwa mu buyobozi, ihezwa mu ngabo z'igihugu,
ibintu bakomeje kugenda bagaragaza ko bitagakwiriye, ishingiye kandi ku kuba hari abaturage batandukanye bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda, barenga 20,000 babarizwa mu Rwanda mu gihe kingana n'imyaka irenga 20 barahahungiye. Kongo idashaka kubakira ngo ni abo mu bwoko bw'abatutsi ngo babelonginga mu Rwanda, ibyo Perezida Kagame agaragaza ko rwose mu by'ukuri nta hantu bihuriye n'ukuri, ari abantu bavukiye muri Kongo, bafite ubutaka muri Kongo, bakaba yariho baba batuye. Ikindi kandi ni M23 isaba ibiganiro, yahoze isaba ibiganiro, none ibiganiro byaranze, bimaze kwanga. Ubu intambara ikomeje gukura abantu mu byabo, ikomeje kwangiza ibikorwa remezo, ikomeje guteza imvururu mu isi, niko umuntu yavuga. So rero turaza gukomeza kugenda tubagezaho amakuru, tubabwire se bimeze bite, bigeze hehe, birarangira gute, bizarangira gute. Gusa ikigaragara cyo nuko byange bikunde hari umwuka utari mwiza ushobora kongera kuvamo intambara ikomeye, dore ko yaba M23 iravuga ko mu by'ukuri ahubwo nyuma yo gufata Goma bahari batazahava, kandi bakomeje intambara kugeza babahoye Kongo Kinshasa, kugeza i Kinshasa. So urumva rero Kisekedi nawe yatangiye gufata inozo zitandukanye agaragaza ko mu by'ukuri byange bikunde nabo yambariye urugamba kurwanya M23 yivuye inyuma, mu gihe inzira y'ibiganiro yakabaye ikemura ikibazo mu buryo umuntu yavuga ko butari uburyo bugoye. Abantu baganiriye uko bigaragara bakabaye babona igisubizo, nubwo mu by'ukuri komeza kwibaza niki gituma mu by'ukuri Kongo Kinshasa ikomeje gutamba maraso y'abana bayo, yanga ibiganiro by'abana bayo. So rero ubwo turakomeza kubabwira uko ibintu bimeze, tuzagenda tunasobanukirwa mu by'ukuri n'iki gituma ikomeza kwinangira kwanga kumva abaturage bayo. Murakoze rero, turabashimiye abakunzi ba Nexus TV. Nimba utari wakora subscribe, make sure wamaze kwikora, kandi like, ujye unaduha comment tubwire uti ibe mwabikoze gutya na gutya, byagakozwe gutya. Turabashimiye kandi turabakunda.